Biar apa tuh? Keur parusing nyilet. Biar apa tuh? Update status, rindu adzan maghrib. Biar apa atuh loba gaya ai duit masih ti emak. Biar apa atuh ngepoan beranda mantan. Biar apa tuh? Keur ulangan niron. Biar apa atuh bogoh kakak bogoh batur. Biar apa tuh? Hudang subuh, kurek update, pejuang subuh. Biar apa atuh ibadah ge kot meni distatuskeun. Kiramat lalu